Tak toju kemak dan komul. No. Jangan ada buka. Bên ngã mancok ya, mancung mancok. Yongku. Nyaman ring main, ipak kumber sana kok. Jadi nengkok dulu. Ya, Berapa aja ya? apa? Rem kok. Kakan juga. Lagi nom. Kocok nama maleng ya. Payah. Apa ya? Udah tak ada lagi nom. Nah, ceng ke ceng. Ada ceng. Rentenan. Jangan aku koceng konja maskeran. Malah maskeran melulu. Apa kita kok narona gitu? Jauh sama narona aja. Naroni. Tolos tak tojuk mah. Ya demam ban. Jaringan pasan diabit. Mal tojo. Ara. Ya lu Iya, anjir Bang. pemancing ngebingko lu. Lu Nah, pesan dulu balik deh. Pusing dulu ting-ting aja deh. Ring mati boleh. Ya gini. Kok narona Gini lagi. tak maskeran. Telah ditentunya namanya pohon Waris bin Badri. Waris tin roman beun. Berlaksanakan ini menjadi maklum. Nilai berlaksanakan ini Waris bin Badri yang pernah Apolong sebagai tukang waris matur sakalangkung. Waris kana. Assalamualaikum. Beri ya bentar bingko. Beri ki ngopi mas ongko. Gela. Nanti cenci banku. Ntar ke parteker. Ije kaya boleh lo. Aja ke pada. Ya. Jaga nemu lah share nenap blok Waris bin. Sapur tak tahu nyaman apa. Allah. Cek ke kerja. Aji lereng mate. Marara apa pikiran tu boy. Mana ke kerja cerita saya kus boy. Saya buat cubaan buang. Ilong polong mai langsung deh. Apa kena? Tidak akan terlihat lagi minum apa. Mau ban ke? Matain ya. Apa ke? Benih dah iya. Saya kira kan som apa corona ya. Maaf. Ma tadi film ke. Dan ada. Tadi film marah dari mah curah seru kan dari. Kan dah iya. Kan sate osom corona kan ya. Covid. Covid 19 encan. Iya. Kan kurban tahu kan bersiaran ngide. Iya Waris kan. Iya waris tang datang keruk. Kan Milan kok maskeran hari. Ni apa? Bentau, waris ro corona encan sunat. Mak tahu kakek ke. Kabar lah guru. Encan ketimbang kok kan didis guru, tang didis. Lakar lestere banyak osom dan mate. Ken kapan dari mate bah Covid kapi. Api kelampi tepotero ya se apa demi. Tepotero. Iya sunat. Aro boleh. Kok ngitik mau narwa doteng tepotero. Kelampi tepote. Bade boleh, satu saran gue jadi apa? Jeria dari lambe jadi. Jadi setan jadi nyamai takon. Mak lucu nyaman jadi. Apa takon? Makin. Takon di dah iya. Ongkuan. On dari lambe di jalan habis tenjung nam. Takon jadi dah iya. Jadi ada aropa keluarga na. Aropa terita na. Tengah malam jadi ngolok salam. Mau kon mun bedok ko ning tengah malam ngolok salam. Jawab sih kan. Mana jawab anak orang ni? Encan mun jawab encan mun tepat kata on. Jadi ya sing ngocak mate. Kelakon. Kongko makin. Waris lo kan ada tidak tokon lo. Mangkana setia. Mun tengah malam cedang begadang deui. Boleh tok. Tak on jadi ya polan sati somo-soma. Di mayo mulai mayo.
mulai tapi tendung kayak gitu karo. Mudah hapit. Saya nggak pun tengah malam dari Kelangkung make kelangkung ambian pun abri sarandek nih kemake. Bagi yang kok geng mister atau kok capo. Jadi Jadi yang berarti apa nih kemake boleh make? Sarang sekancan nih kan. lah. Pokok mun beda orang tok-tok kan jak buka make ki. Pokok mun beda yang tok-tokan pah ngolok salam. Torot kina tendung main. Kocok. Mudah kok. Lah mulai. Kireng mak ki. Mulai. Nah, kowe ti jeredang gairo. Apa tok? Awiru. Pak tengok dulu Honda Ro. Mari kembok dulu. Tengok dulu. Ada lah. Ini nak kena kau kita nak dapur ngala. Gembok. Jalanan tak kau berdoon. Letak on dulu. Jok dah aku yang putuk on je. Sama gambar. Gembok dulu. Macam pa gembok je. Para pedek. Pahdung tedung tak kau berdetok on dulu. Ah, ayo. Nyaman. Pahdung tedung. Duduk kan. Wow, beda-beda luar eh. Jadi harus tak on. Pernah kau nyaman tu tak on. Assalamualaikum. Siapa? Dong. Dong. Narang. Wah, luar pada orang Tuhan salam. Takut darah daripada itu dibuka akin. Ulang lama-lama. Tangkap. Kalau kamu pada jadi. Kalau tuh ikut siapa? Engkau tak on. Engkau tak on. Engkau tak on. Engkau tak on. Cak sampai di bedroom kan? Tuh. Duh, mak ibu mbok dia. Foto ibu mbok sare. Dulu ibu. Ini kan buruk. Pemilu. Ah, bisa. Dulu ibu. Nas panas. Demas nyaman. Rojo. Nas panas rojo. Iya kan nyaman nas panas banget. Nyaman es. Le es pun Iya ada. Sekarang. dari mana? Wak mele yarlan. Bedu. Can tepan itu top bisa. Ya nyare kebuki keberek sekali. Oh no. Berem. Tahu ya nas panas sara sih mele masjid leson. Bagi tibi makan berempat. Nyaman gitu. Ada satu ganda. Setir bos penyakit banyak orang mati. Bukan penyakit setir ya. Iya kok di meeting make ditanggan cero pada banyak gitu. Roman bentak banyak. Ya pada ki bangkan kok ngiding digancang kok kan tak mulai ke rumah. Sehat keluarga geng.
Alhamdulillah sehat. Tapi kok dingeding boleh di Kak Rohman doang. Cering setirnya beda tahun boleh. Takon ri apa? Ben tak tahu ke takon. Tak tahu. Takon re coba setan. Apa? Terus Mun nggak tengah malam rongolok salam. Kayak ngumbeen nyaut. Ben bisa mati kalau aku. aku mau ngiding takon. Iya kadang aropa suara keluarga kakak bu nah tengah malam ngolok assalamualaikum. Boleh juga biar. Engkau pakai jebulun nelong ceker ya. Apa yang bentar? Tahu ya apa? Kita takon apa nyan kau? Aduh lah cak bentar tak on. Apa? Perintah on tang Honda elang. Arwah elu ada tangis. Arak-arak dari malam awak tanda keluar. Entos gelo aja mak pas bisa elang berem cerita. Pokok ikan setiri ya. Caca tak on. Bedengko. Ong kui keluar nawing kau beda tak on. Aja unda aku ada elang. Kemat capok tak on. Aja benih tak on maling. Jaring aswara. Kau tak on. Tos lu. Dia mau bertahan mau cantik tak on. Marah lah. Ih daya. Jangan melong. Kan dengan. Beda apa ya? Ten ni kak cak kan teun tak on mana ke malam Honda dan boleh lang. Re tak on nek kak. Hondan siapa sih? Honda be tipe. Serang nono elong. Lu mah bisa. Pre tak on. Mau terus. Kida ni kamak ke. Malam agasa kan dan gula sarang sekan nyanju toju tangki. Beda ki Rohman Rabu. Iki senga ya de setan dretan kapi seteo som tak on. Napa tak on ki? Tindutin keng mon bae sang gemi bah mati. Tak ko gulang. Detik mayo ramu le bleman gula tak ki bleman tu ba jumpo dari ka. Le gula teh dung sarang elong ngitam pon teh tu. Bedoreng ngolok lam salam assalamualaikum alaikum tak bukai labeng bi gula Terus. kira tere celika aja kon ilung lung pada dengan salaman lala kak cok bukai labeng pak ingat tu guna Rohman tak kok ingat tak onongku pas aswarang kok tak on jong ngetek tak kok papu sopo apa jangan sopo pas Honda elang gulang perintah on membaca tak on makin keluar nabi gulang dek mereka Maling. ah Dia mau beda tak on ngocak ko tak on. lengkir pikir pak masa beda tak on amunnya aku tak on ilung derem ilung nangis dari gelo arak-arak ilungis Mungkin cuman sebenarnya tak ning pate parjajek tapi usah ngas teteh. Oke. Mun bedelokul kan ngas teteh. Antisipasi gitu. Coba kor tako. Le. Kan pas kejadian. Sepeda elang. Wak bedeh tang-tang ke. Pada kia. Sapena ekebe, sepedana ekebe. Ekebe tak on. Tahun 30 ya. Setira cuman akhir. Sa banyak ibadah, banyak istighfar, mohon pertolongan kepada Allah Taala. Oke. Tapi setira ya. Cek terlalu benar, tapi cek terlalu takut. Jadi Iya. ngaki. Beda tok unik lah kan. Apa boleh kan? Dari zaman Kanjeng Nabi lah boleh. Cek amunyi. Boleh ka? Oh, lan malam tadi. Ngong klenon mak ke. Amunyi. Dek nikah. Dek nikah. Ya, budi, mohon badas orang ngulok salam. Tunggu kedua. Tak komik tepak kata tangkeun nah. Dek tabu minta tolong. Oh, dek nikah engke. Teti mon beda sa amunyi ngit. Teti beda ngocak kok tok unken tari boy buka ilabon engke. Sado kok kedua. Engke. Deren nang dina kapire. Kita apa aja gitu. Sobo kira. Oh, apa aja. Sa
kata lah akhir zaman. Ya pun tato on. Engke,